Nana ya brefo Aisha Melsi Adola Adiza Nyamika no te wa yet mu de. Ya Dubai as and talk ya pepe for what ya do there you. Matias mu na na adwuma ye for da so ya me ye adwuma na holiday. Enti nei the omoka wo studio ye so na man sa ya do ye adwuma ye for ho ye beka ya de. Yanka say how ne ye bedi ho nkomo. Na the omo epese omoka wo studio omo asemo a. Me country so omo asoma sene do so. JO Mensa Enterprise wakofa V mixture Ediaba Mountain so ba bema so di agroma hu say yes nyagopon de che wa fa nche okeke so de jiwani na ni je ni besi PS ta na wa ye ho aduro papa bi na atumi aboa emu atumi abu mpa hu de metire wato mpa na carpenter ma ofie da say wa me say hu ni de ekọ ba wa de apa V mixture na yusu na ntumi mo ama na ntumi koye ma ene usisi na ye oya bema na oba unum V mixture ni bi ebe di aboa oba ana bema ujo so a wote say ya wom ana po de talia na why na sili na okan ya V mixture na be use so rashes na go bema ho wo ba miscarriage na ha wa ni nyina no V mixture say bia obu nsa eni da na wo so V mixture 0242 201 110 0242 201 110 05000200 35 0500020035 na fei eni omuni nkomande ko use bi na wa beto wola obati say yes something day niema ekekesi niema so abon say yes niema etumi ekoyie ma University of Ghana na say University of Education winiba wam the distance learning and distance addition de aba ene obekwa adwuma no asa sua de ma na yeye abodi krata usu benya bi ho na that bi ye bobo a usu atumi aka me wo masters PhD ebi wo ho mo de o mo fa nye wi si ebe bobọ keke na ene de na ne tire ekono usu kwaje wo de wo de to mpa se kura betimi aboa ma ne ma akoyie ne ensuo na eto na flash ya ba ofie ye mama mpa no so e wo say PhD krata bi she ba bi wonya somo University of Education adawroma na betimi akobie A1 to D7 25 years and above okocho so hwa na say wa na okro no from 020 738 1668 020 738 1668 and 020 204 2141 020 204 2141 2C TV 2C mobile TV the above na ni nyina na say na Adom TV the already bebrebe amaye number 1 Jopo the above first quarter the Adom TV Adom radio da get so number 1 number 1 yekoyanim na sa otifie na bia wo kwa adwuma obi so ya wonti na bia me yele to adwuma na se da bi nyane sa ye be yiwadi say kwamede me so enti bomodi akope 2CV mobile TV 2C mobile TV Fago mobile phone so baby anamia to me hwe bedwam baby anamia hwe video eye baby anamia betimi ahwe ye kunkum bag ya na atumi aboa sika ye je no kuma bi ene ye je no watumi de ahwe de day nti bomadi a www.2ctv.tv and our email support@2ctv.tv freomo na eni omuni nkomo to free ni 1849 2CV mobile TV Springboard College in the Totofe wano University wo papa ne mame wo beko bi nemum Totofe wano wo mfiti ase ne mfrase ye be hadwere from ko school e atete titafo ye ne titafo atomo na wa classroom ene titafo ene mede ya ye de workers day titani nanim ya wono ade tira de otum se so no kuro hu so afa na ni so bomade ahwe matira kwa ye de papa bi ye be bo ankwada mo manya asetera pa Reach Junction was a Glory Oil filling station at Tripe and one more 0249101012 0249101012 yena ka kiremo seka wadwe nei baby a wo bi abese be kan ho ne ye de ka wadwe bre wo a ubetimi afre wo 0244 905881 0244 905881 ye de ka wadwe e de abrawo ene e Mayday Workers Day afofida wo fa frost from me Edward Lai from Ghana Revenue Authority ene mu na mo da Ibrahim kai mu ye ni pa ba ne bo bako ade bako yes Ghana for ye mpeto otua ayampa mudi ska mo bra o emume eden pa okukum na koje tax ni se obi ontia se ebia otua ame levia o se otua tax enti eden pa yes encheche ne sheda nko ye papa ampa echeche ni die nipa bebre ho bi ho akwa obeto wa so obi ho onye na dwen so obetie ni a o kakra na adwuma de wo Ghana adwuma de
Ejuma ede. Ede bibi akoso kama organ. Ejuma ede. Yetua okay wo. Se o yetua mi kai yetua mi kai ni eso mi so no ni ese mi nya no mi nya. Nti wan kan ya wan hwa ya ka wo fa me da se. Ye kwa nim ni amanfo adi nkomo na e mede obi a be ye ne bia ne be di nkomo na atumi akoso ma me na bako de. Nyame Adom. Ye fra say. Ye fra me Marina. We adwuma SIC. Me patron. Na mo advert bi o TV so na nyom no ne de. Okay. Tuna me je. Me kai. Okay papa. Mame, ene adwuma ye foda. Afi bia ye di o. E de sakraya ba. Me patron me to me nche. But adwuma de ya boy homoden. Say adwuma no be koso ama o man nyina adwuma no aye ye ama ye nyina. Insurance Ghana for ye payo. Me patro there be because the people feel say omo the secondary insurance omo nya mfaso Na liya yampa but nya the pa because it's for the future. Now we insurance na ebeboa wankasa. Wo dat no ma dat nyesa. Ampa sa Ye beda ma me ase na Ghana adwuma de. Patro Ghana ejuma de because what the wakuma and I don't know how to explain. Explain bro for come yango. Say Nyame Adom nti wo de nokre ene Ebe ko yi wo ho. wo de nokre ya ejuma na ebe ye yi ama ye nyina na nokre na ehia ye pa say de ebe ye ejuma no. Yo, ebe da ma me ase ye to aso ne ene amanfo edi nkomo ene workers day. Ghana railway workers mo de anya kwara. E ti say ye mo de nya na say ya na ye te say ebe bokwan ama mo na da bia ye te ne da ma. No kwa da ye te. Nti ya hwe de afia ye hie ya hyase ya ekwe. Ebia te de me bisa ma me no. Nsi se bi baba me he na ona na ye retwen. Den se bi baba. Se won po me na mbisa wa akutua te den because akutua no mbapo. No anya papa bi. No mbapo. Sisa repo ye ten wontu anka. Yala. Nti he na akutua no mo ta no. Minister oba ho na nsɛ mu ma. Minister na baba. Nimba baba nya de nsisa baba medwuma na me ye no mu. Nsisa na mbe. Makutua wontu nti se minister wa abo on be o ane de. Mama mi mai da ase edwuma yi de ore otu abaka mi e medwuma da busum bia meji miska iska na mbei nti ona na ye hwe edwuma su bi nyu ho po na akede je na akapa foforo po ye je akoda dado anche ye je akoda dado rewe fo ade omo ho omo bo asem na ahomte che se omo ka bi wu na ntu omo ka bi wu yade ahomte o ye bie boda wuro so ye hu de omo yo ne aban ba ye wa tiburewe minister nti ye hwe kwan se obetimi aye de ye wakọ wagba apro na wa hye wo mbo empo na akatua na ase yese yakoba to se ye mai wahu enti aye SMP wo 5 francs say ye kana yi hu ye francs say Andrew akon wo so ofita kwade bai wo mo ma se hu no ye ho ida do ha ne o we hefa no ye adwuma railways na ye adwuma hefa wakra yard na ye wo train no ye adwuma ne train ye adwuma eni train bia lo ye adwuma ne train ye adwuma na ma mele skafa bai no we my president mills cafe by no way. No, oh, you man, but no, you man, already, man, you man. But the executive about the telling yet. But you come 40 years. You can do 10 million po, madam. You pay only 10 million. Before you go to school, point to Kobe. The Abana be more than I'm saying. The bread, look at the bread. Matamina. Say, you may foot and a yezin. Isham for Subi Wando. Okay, but so look about me. Really, work as long. And your man, on your man, really look as long. Your man, cry. The Abana more than I'm saying. I hear on your cry. Anyway, for any bearding, come on. Yan has say, Benya or more, I can't be. Ya, Munya railways, no more son, imagine railway for the Yenim the Echo. Yenim the senior our railways for Edmund. I don't see yet to us where Mamma Adom, my Miss Hansen, a friend, say, I die frozen. The family are crewing. Joseph are crewing. You also one cry here. Ah, no one can. The railway said, Railway said, you man. But why can you not me of fat? Me ma me nua kunu adwuma o railways na me da tire nim fili takora de ne yakokoma se ana pass am ubeduru be se anwumre ne wadu anwumre na wotwe ebedu no nsia ne wadu ana pa ene tire ye se da anya papa bia anya papa bia se adwuma na se ye sa